Na mimi mheshimiwa rais nakwambia hiyo siku hatulali. Tutachunga kura, wananchi wetu wapewe ruhusa, wapigie wale MCA wanataka. Mheshimiwa Osoro wewe kaa kule South Mugirango. Sina mna hiyo? Akae wapi? Wewe tuache sisi wananchi wa Nyamira tupige kura vile tunajua. Usikuja kutuambia kwamba utaiba. Hiyo utaiba. Nitachunga, nitalinda na nitatetea kura ya wananchi wa Nyamira. Ntorama kwa sendo liamo. Ntorama kwa sendo liamo. Njinda ithingwa na mange. Ndugyo kanko batebi. Abanaba isanga ba minto. Baisanga mule chinyombe chi bagarani mbaro bamulendi mbaro bakibaru mbaro nabagecho mbaro nabantu baminto mbara iga bakuru kwa bakurati uchimoina atari bakuratia bakurati baminto nabantu bande mbale nabotorenderete korusigisia nto kunwa bakuru kwa basaragei abantu aba bonsi pi chikure chigo chigwa kwese ward ye Kerenyo bonsi pingo chigwa kabaliki ekura ono njebuna naroche omo president yo mukoro kwa Uhuru Muigai Kenyatta iga onchokire igo oinyoire nganere riri arenge isika konya gotabataba mu president yo mukoro ku Moi nere na murigetie kamuhaka mabuta kamosesenia kamutairigyo bo president na intwe umwana oyo itoligiwe orangeli bo ikoyo otabi unga korubo ikoyo to itabire lakini tigato ko serego chigusia bwo torakobekera matemu ese biroge bibikare gocha byo ba MCA bire bitatu muroje chindege chigo etaisika achigo tanga kamontaka tokabune totakabune tia magoro kuruisika ali chikurango jire ko bucha tigato mokolere nka njebuna manyete nanya kobese kiombege mokoroka upa egege koroku upa lakini yese ngenjo bona iga tindi korigere byama bona gonkorigere yesegi ere between Matiangi no monto rio ndo kobeka chianga chia yero okoroku William Samoei Ruto bona mbaboli abantu ba minto no eni nuni mbaboli bunante neiga ekerese yekobanje uno moseneto ino ngota unga Ruta asero mupira kurwa na Matiangi asero kurwa ngaimbe na takobera ngaimbo na takobera bas esengenjo Matiangi atabire nga abantu baba upa na bwa kubwatesia tinta itigote na gatia kaba gusi mojo gotaba ngokongo mugenero bunete Matiangi chinengo taji goligyo bo president igongo tene na nyuma ya Matiangi esa gotaba nge kerogo kyo ba MCA kegenda akoraga gochia no na inje na be ese Raila aga tatabiringa forward march to march left to attack left right wona injonya Matiangi otabiringa abantu to gwagera chikura naba abuna odo gochikoba ere buyago sebobe mwancha abantu bache ko batainga rusio yo mino chianga lakini ngaruta ere mo murusi chianga mwancha kabireyu na into yo ito nere to kuralienda korunka ebiroko byo boye MCA bire ese Ruta ruete bantu mbanje iriko beka masakara iko baso etebira kupingu bona into abali to bacha gatebunga tobutoro mwana itama gorokorwa abagirango ba minto njino mugirango ino amanyinga ime kumuranje mwanja bune ward yeto ya Kerenyo nere gocha gosoka isiko esalia mangana kokobeka chianga yero ondo sire takachikobeke uniform embe motebinga na boto gwanjete uniform yabaki yabembe ntoi wana inabo nalo na mo MCA utingisiro motunga gabu no toko genda wi ese olio kwana esa bantu ababa retire amangana ya ye NHIF ebinto na bie binko batei mubuga no bolimo ngoteba Ruta atare ira chikura abantu ababa bwate ekaba ya NHIF yarege comprehensive bona Ruta agaja kabate ngorusiri NHIF oletire sha abagambe bachire koleraga muroji ngaruto no monta makora igorate ne inese TV nkatene nabakanga irole kiribu gelindo ro senje ndaiwege songo borongi agoteba kuruwe se bunge
buna abalimi bechae bona libanyorete bona asiengiye itanya kororekana obolimo gosono bomaine gochi onyandiri lero ndoche TV te yage kobwata onyandiri egento kiarenga age kobwato nanga nakwane ese Kiswahili mukwane egente kiato meruare nga gato ngaine teigor mbaro bakobwata ntusi ese Kiswahili akayo nkuni ese Kiswahili haya Your Excellency mimi ndiye Okongo Omogeni. Mimi ni Senator wa Nyamira. Leo Your Excellency nazungumza kutoka Nyamwanchani. Nyamwanchani inapatikana katika kaunti ya wapi? Ya Nyamira. Constituency ya North Mugirango. Watu wanaishi pale ni wakulima wa chai. Jana katika bunge tuliona ukizungumza na kwa hotuba yako ukasema kwamba tangu uchukue hatamu ya urais wakulima wanafurahi ati mapato ya bonus imekuwa kubwa ile wananchi hawajaiona. Uongo ama ukweli? Uongo ama ukweli? Sasa rais, mimi nakwambia wajinga waliisha Kenya vile ulituambia. Uwezi ukadanganya mkulima kwa sababu wenyewe wanajua bonus walipata shilingi 10. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Na mimi nakuomba, nimesikia unakuja Kisii kesho. Kama ulifanya makosa kwa lugha ya Kizungu, Kiingereza, wewe ukija Kisii siku ya Jumamosi utueleze bonus yetu ilienda wapi. Na kabla uje kuomba kura katika zile ward 3, ward ya Nyamaiya, ward ya Nyansiongo, ward ya Ekerenyo, kwanza utuambie bonus yetu ilienda wapi. Na nikueleze vile unaita watu kule Kisii kesho, usitume watu waandike jina moja moja, hapana. Kama unaleta 1000 kupatia wananchi pesa yetu ya bonus, tuma magari isimame hapa, wananchi wote waende wapate bonus yao. Sina mna hiyo? Na sisi mwisho, nasikia umetuma mheshimiwa Osoro, anasema eti atakuja huku Ekerenyo, sijui Nyamaiya, kule Nyansiongo, ati kuiba kura. Hakuna kura itaibiwa. Mtakubali kura ibiwe? Tutalinda. Na mimi mheshimiwa rais nakwambia hiyo siku hatulali. Tutachunga kura, wananchi wetu wapewe ruhusa, wapigie wale MCA wanataka. Mheshimiwa Osoro, wewe kaa kule South Mugirango. Sina mna hiyo? Akae wapi? Wewe tuache sisi wananchi wa Nyamira tupige kura vile tunajua. Usikuja kutuambia kwamba utaiba. Hiyo utaiba. Nitachunga, nitalinda na nitatetea kura ya wananchi wa Nyamira. Ntorama kwa ndoliamo. Ntorama kwa ndoliamo. Asante sana soko ntero biyega. Wono aba murabali bakoro kuchi engineer. Chi engineer. Bali ba bako yonginyo iringa bathe nge kura bakaja gwakera okoboko bakere toraire ntoi ya butorendete aba engineer ngora abairero ngoria na aba engineer bali bagotorendera. Haya ero ngorie iyo agende umwisho bwana MCA nanga ngwaku nili abantu nga aliye senate na abeko muswada aliye senate ngateba buna gochese county yeto ya Nyamira tome ntuchibesa chirichia magenderero kachitali ko kunu chikore kende county chikira 12 nje na abeko muswada bone se Nyamira na mendo to mo governor na aba MCA baito chibesa chire milioni 370 babakorera magenderero ere buya gose ere bobe na ali bunge bona nabo baje kobate nje na chikiri bona bakoreki bachikorere gasi nje na chikiri county uno monto mongwana isho nimbege to muswada bunge umuswada uyu naroje abajumbe ba serikali batebire ngamba nywa njerane nande ntoja ko Ruto tomire besa woja kugura abantu mbake umuswada uyu umuswada one gotebete nga shaye yacha geko na nyagitari umuntu gokurwariwa
bahati mbaya koba gogosira wasiekeru use muri gokorera boyo asande mwatenga muchange chibesa manya kurusio murwere nyagitari bono muswada ne gogoteba nga muntu onde bwensi ochire nyagitari oruarire gusosirire nyagitari mubere tori gosiekerwa igoko bwatokwa umubere ogenda ka eserikali yakobori wa amaswa uyu mokonywanjara na basi abantu baminto ino nabaya yonko basabese injira ya bene umuseneto okorokusifuna ngo chale ngerero umuchanga ali machoge ante betinga agago iko saa 8 agandeirende gago ika na inje ntoko lende mukaribishe gago cha gotokolera umuchanga na kinasabera pastor arama ngayo umupastor nero gonsabera kuruse ito samaro tindara moko murutana na transport ere nego jyo mware wanja murutere pastor injunko aga transport re na ndikwanya gonsabera iganya kubuka ingonya kubwate simatia nyonde taje ko muno kogoro pastor goko irana naye nagotigere transport ye oike buya oyo nero mu pastor one no ali se ito bosamaro gasha gotokola nengi sana na ende na boto iwana ine buya sana so ndagete nkolera abu sagero pole na bembe ko gusaigo lende na bogo tomera ruta ka message yako mata inyamira kirebobe gosabana gaki lakini ere tomotigero mumuro muyale na nyora ka gasie begete suti engigera ta kwana injago tigera bangana yumo gwanja igo na ende mbia mono sana asogo cha kutoresia togo toa pole asante sana abantu baminto igo na abasabire libaga moko rango soka nesenge njonta gete goika bumachoge alibo songo elinde mbwate si umuseneto korokusifuna oyu romogeni bumo jumbe umachoge burabu umushimiwa Obadia Barongo kingo genda kingo taimatiangi motabi ngambi ya mole asante sana Muyamole kurara na ba pastor abuna baramba bwate kanisa yabo Muyamole gagya bangina bari mu koimoka ngimo wanjira mwategerera seneta bweka moko tegera pastor ntokorangiri pastor tutararangiri pastor okongo minto abantu banyamira mbiyamole ekero moko amatiangi sana ibere na inje mwangera ruto isato ende nduto ngemere mutalinsi yage kolia na inje naegwa mbia mono tiganda ngerie otomire oyo mbia mono oyo atomire no mujumbe nyamoko musani one tigakwana nere au mwana oyo pole